परमेश्वर छोन्म बचन प्रभु यीशु ख्रिस्ट जो जम्बलिंगरी फेबखाबा दुईला बारे रे ngai pangela ban mala yesu christ yang jambulingla jaman papi gatida yang jaman papri kyalba miluila lagiri fepkabi na bebdam ai yesu khala lagiri fepkaji bebdam tini ngai chonbo परमेश्वर बचन ज्ञान रांगनिदा पंगबार जीवन मला ngai go batam hallelujah sansiu bola rangni singala आवाज या hallelujah rangni beratan dosinon स्वागत lala Suduring ay yang la tamang sar kabul ay rangni dia jam kade da sar kabul malala are sam yang si Nepal gam sen pangam sel malangai sururi tamang gam sen ngati ni pang basem laji rangni da विशेष yang la bachana lagi प्रार्थना तैजिन मला लुका ला किताब 2 अध्याय ला 8 पद रन्छे yang si बिस्तोना सिके तिनी yang जम्बन्डिक्सी rangni si माइबर हमसेल मला तिनी छु जम्बलिंगरी च्याजी बिसम आदा लानन मिगादे है लानन सेवा गोबा खाइबा गदे अनि क्रिसमस ला बारेरी ताम लाबा तामगन लाबा गन्दन लाबा जी मला तर क्रिसमस ला चाट ला बारेरी मिगादे कोलजी जी मला यंग जा परमेश्वर बचन दे कोल्दो मला हालेलुया है क्रिसमस तिगिना बिबा बारेरी कोल्बो बन्दा यीशु ला बचन दे जा यंग कोलसी तन्जादो मला चोरी पाङमन मला प्रभु यीशु ख्रीष्ट छु जम्मलिङले फेपका हिन्ना अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाल लागि फेपका जी बेदम चोरी यंग माइ हमला ताला रंगनी बेनन ना लागि तिनी गाई परमेश्वर छोन्बो बचन लुका ला किताब 2 अध्याय 8 पद रेन्से बिस्तोना तामङ गेरिङ पढबलसी थेन लसेल मला ताला है लुका 2 अध्यायको 8 पद देखि हामी आज 20 पद सम्मको परमेश्वरको जिउँदो वचनबाट हामी केही कुराहरु सिक्ने छौं सुरिबाङो मला गोडालो कदेसी लैनो यीशु द स्यापा हालेलुया ताला रानी भेन त लागिरिङै पढलाई थे ग्लाला ngамला पंग्यालरी अथवा चौरी गोडालो कादे मुनाङ ग्यु गादे ख्रुङसी चिबौबा ग्यु बेचा भेडा गादे ख्रुङसी चिबौबा थेनन दुइरी थेनी गादेसे स्वर्गदूत गीत मराङजी ओचे थेनी गादेला क्युरनोन परमेश्वरला शेरसे याल याल दजी परमेश्वरला शेरवेजा परमेश्वरला प्रकाश ज्योतिषी याल याल दजी सुराङ ताबा मराङसी थेनी गादे लोङजी तर स्वर्गदूत से थेनी गादे दा आलोंगो तिक्दा विषम नाइ एनी गादेला लागिरी औ दिन ताङबा थारबा पिनबा समाचार बासी खामुला चुनुन समजार जम्बुलिङला चुनुन समजार जम्बुलिङला झमन मिगादेल लागिर हिन्ना तिनी दाउदला सहारी अर्थात दाउद ग्लेला सहारी एनी गादेदा पापगम थारबा पिनमा मिगिक नाबमुला पापगम थारबा पिनमा मिगिक नाबमुला थेनुन थारबा पिनमा ख्रिस्टिन्ना ओचे एनी गादेला लागिर चिनुजा चुदाला एनी गादेसे कोला गिक्दा लेदानसे रिल्लासी मे मुइदा खोले पिनबा डुटी नाइसितानबा स्याबला थेनुन दुइरी स्यान्दो स्वर्गदूतला हुल मराङजी ओचे थे स्वर्गदूत गादेसे परमेश्वरदा धन्यवादला वाइ गोबारी छेजी स्वर्गारी दान्छाबा परमेश्वरला जय जयकार जम्बुलिङरी जुन्मिदा परमेश्वर से दाममुला थेनी गादेदा शान्ति तगाई स्वर्गदूत गादे स्वर्गारी निमानसे गोडालो गादेसे रङ रङ नङनी लु ब्राउ यांगदा परमेश्वर से सुङबा छु लेङमो च्याबारी बेतलेम रे नि बिसी पाङजी जमिन से थेनी गादे योना योना लसी बेतलेम रे निजी थेनी गादेसे मरियम देन योसेफ ओचे लैनो कोल्दाचा मे मुइदा खोले पिनबा डोड्री नाइसी थानबा स्यापची जमिन से थे कोल्ला बारेरी थेनी गादेदा स्वर्गदूत से पाङबा ताम थेनी गादेसे जम्मन मिगादेदा थेना लजी ओचे गोडालो गादेसे पाङबा ताम थेसी जम्मन मिगादे उदेक तजी तारा मरियम से छु जम्मन ताम मानसी राङला सेमरी थान्जी ओचे स्वर्गदूत गादेसे पाङबा राङनुन मराङबा से लामा गोडालो गादेसे परमेश्वर दा ग्रेन मानदिन जय जयकार लसी धन्यवाद ला वाइ गोबन निजी हालेलुया
परमेश्वरलाई वचन पढाउलासी थेनला बार yang जम्मन्दा परमेश्वर मलाम दन सुगाई तिनी yang से चुरी चियाजी बिसम तिक बनाङला बिमल बाली प्रभु येशू ख्रीष्ट जम्मलिङरी हल्ला लागि फेपकाजी बेतम चुरी yang से मराङमला है तिनी येशू ख्रीष्टला जन्मदिन डिसेम्बरला 25 तारिक अथवा नेपाली महिना पुसला 10 गतेला दिन गुनु बेसी कोही से थेरी डेट आरे कोही से नबा आरे कोही से येशू क्रिसमस आरे हरेक खाला तामगाते पांगसी तर्क वितर्क लसेची मला तर यांगसी चुरी चियाजी समतिक नांगला बिमल भाली प्रभु येशू ख्रीष्ट चुरी जम्मन मिकातेला लागिरी जम्बलिङरी नाबाजा पक्का हिन्न हालेलुया चाहे डिसेम्बर 25 मुगै चाहे पुस 10 गते मुगै चाहे हाइमतामन मुगै तर तिनी गाला लागिरी जम्मन मिला लागिरी यांगला प्रभु येशू ख्रीष्ट थारबापिन बा ग्लेदोसी फेपका मला हालेलुया ख्रिस्टला अर्थ जाति गिन्न बिमल बाली चुरी पाङमन मला स्वर्गदूत गादेसी तिनी एनी गादेदा बडो ताङबा तामगाई एनी गादेदा पाङला ताङबा ताम आनन्दल ताम बडो आनन्दको सुसमाचार म तिमीहरुलाई लिएर आएको छु विशेषगरी प्रभु येशूलाई बारे नि स्वर्गदूत गादे सुंगम मलाई सिको है त्यहाँबाट चुरी अर्को ताम जातिक बाङ मलिसम सुसमाचार जा थारबा पिनमा येशू ख्रिस्ट तिनी yang विश्वासी गादे yang क्रिस्चियन गादे जे लागिरहेन जम्बलिङरी मोबा जम्मन मिल लागिर हिन्न चुरी बाङमन मला सु समाचार जा जम्मन मिगादेला लागिर हिन्न विशे प्रभु सुंगम दिने हालेलुया केरे स्वर्गदूत से सुंगमन मला येशू ख्रिस्ट नाबा तामजा तिनी थेरे विश्वाला yang क्रिस्चियन गादे जेगे लागिरहेन जम्बलिङला जम्मन मिगादे लागिर हिन्न जम्बलिङले ठामसिचिबा हरेक जाति लागिर हिन्न यताबालामा तिनी yang गोदोब जाम तामजा तिक मलाई बिसम क्रिसमस yang दाङबागी आदङबा क्रिसमस मानव लगे आलाबा बिबो भन्दा चुरी बाइबल ले चियाजी छम परमेश्वरले वचन छे तिक बाङ मलाई बिसम प्रभु येशू ख्रीष्ट नाजी बिबो तामजा नम्बर 1 री स्वर्गदूत गादे थिएन लजी हालेलुया नम्बर 1 री यांगला लागिनी ngatsar rim येशू ख्रीष्ट यांगला पापला लागिनी जम्बलिङरी केजी नाजी है बिबतामजा स्वर्गला स्वर्गदूत छ थिएन लावन जनी हालेलुया स्वर्गदूत का दिस थिएन लावन मला अनि दोस्रो रिजा गोठालो का दिसे रा घिउ छाबा गोठालो का दिसे येशू ख्रीष्ट नाजी बिसी जम्बलिङला मिगादे त थिएन लामला वरी परिला मिगादे थिएन लामला थेता बसलामा तिनी यांगसे गोदोबतामजा तिगिने बिसम जोजाले नरांगा दे प्रभु येशू ख्रीष्टला जन्मदिन जा यांगसे हरेक तरिका से जेलाउ तिक्लाउ यांगसे प्रभुला येशू ख्रीष्ट यल लागि नबी नबी yang थिएन जाला त मला चोरी पाङमन मला जब स्वर्गदूत काले थिएन लजी स्वर्गदूत काले स्वर्ग निमेन्जी दावी गोडालो कादेसे ब्राउ च्यानी बेथलेम बिबगलारे जो स्वर्गदूत छि पाउँदम के सत्य नम प्रमाण लसी थे च्याबर निजी थेरी निमा प्रभु येशू ख्रीष्ट बालक येशू ज मे मुइदा है क्रिबिनबा दानबिनबा ड्युटी नाइसिता स्यापसिको है जस्तो बाङबा थेराङमन मराङदि थेनछि अनि थेम राङमेनछि थेनी गादेछि थे तामजा अर्गु गादे थेन लजी हालेलुया तिनी गोठालो गादेछि थेन लबा ताम तिनी यांगछि थेबन मला यांगछि सन्मन मला थे बचन तिनी यांगला गुंगरी दोगा मला थे दबालामा क्रिसमस सा यांगछि थेन लदो बतामिन हालेलुया बचन दि बाइबल ले जापाङ मतिङ मला क्रिसमस मनाउ बिबारे चार दाङ्गो बिबारे क्रिसमस थिएन ल हालेलुया आमेन बडो अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वर्गदूतले जब येशू जन्मिनु भयो स्वर्गदूतले सुनाउनु भयो जस्तो सुनाएको थियो त्यस्तै भेट्यो उनीहरूले त्यसपछि गोठालोहरूले पनि जब स्वर्गदूतले भनेको र हेर्न गए त्यस्तै तिनीहरूले देखेपछि त्यो कुरा चाहिँ गोठालोहरूले सुनाएको छ आज गोठालोहरूले सुनाएको कुरा आज तपाईहरु मेरो बीचमा आइपुगेको छ अनि त्यो वचन तपाईहरु मेरो साथमा आएको छ आज तपाईहरु म चाहिँ को हो त प्रभु येशूको जन्मको बारेमा घोषणा नगर्ने होइन र त्यसकारणले खेदवालामा तिनी याङसी येशू ख्रीष्ट जम्बुलिङला जमन मिकादेला लागिरी लामा बोनबो है हरेक खाला धर्म तिनमा मिकादे मगाई खेल लागिरी न नबिन जसले जुन जुन मिसी येशू ख्रीष्ट विश्वासला थेजा थारला स्वर्ग निम्याङला विषय प्रभुले वचन चाहिँ पाङमन मला खेदवाला चुरी पाङमन मला ख्रिस्टिना थेनन ख्रिस्टिना ख्रिस्टला अर्थ
है यीशु बिब्जा मिनिन्न है यीशु बिब्जा यीशुलाई छानिन्न तर ख्रिस्टलाई अर्थ छ यङसी च्याजिसम हिब्रू ग्यामसी यङसी के अरे ग्रिक ग्यामसी च्याजिसम ख्रिस्टलाई अर्थ छ अभिषेक लबा राजा हालेलुया दम्ब राजा छुडप लबाले है मिदा पाप ग्याम फेबकले ख्रिस्टलाई अर्थ न ग्लेइन थे ग्ले जातिनि याङ तामाङ युल गुङ्ने हरेक जातिले गुङ्ने फेबका मला थे बडो ताङ बाताम तिनी याङसे थेन लदब हालेलुया तिनी याङसे गोन लदब हालेलुया तिनी याङसे सेन लदब हालेलुया अर्को तामजा याङला परम प्रभु परमेश्वर से जम्बलिङ द चोदे मायाला से राङला गिटियन जा मिलैला रूप किन्छि तिनी जम्बलिङ रे पुइकाछि येशू ख्रिस्ट तिनी याङदा याङला पापला सही फावर फेबकाजी बिसम तिनी याङसेन परमेश्वर त तिक पिन हमला थेल लागि याङ तयार त दोबा याङला जीवन परमेश्वर त फुल दोबा परमेश्वर त जिम्मा पिन दोबा जनि याङसे तिनी गोदोबा तामदा तिकिने बिसम सुरी पहिलो पटक येशू ख्रिस्ट जम्बलिङले नाजी याङला लागि फेबकाजी बेदम स्वर्गदूत सेपाङजी अनि वदासी स्वर्गदूत सेनन परमेश्वरला महिमाला वाइको जी हालेलुया परमेश्वरलाई प्रशंसाला वाइको जी जुर्याङ थेवन मला स्वर्गरी परमेश्वरलाई महिमा तकाई जय जयकार तकाई जम्बुलिङले जुन मेरा लागि प्रभु येशू फेबका मला थेमिका त शान्ति तकाई विषय वाइ कोसी स्वर्गदूत का तोर फेबजी स्वर्गर निजी तेताम थेसी जब गोठालो का देशनन साँचो परमेश्वरला स्वर्गदूत से पाङ बताम साँचो तिम हिनबान दिम सत्यन दिम विषय था यङ मान्छे गोठालो का देशनन है गोडालो का देशे जमन बन्दा घ्रेन परमेश्वरलाई जय जयकार लसी धन्यवाद ल वाइको जी हालेलुया तिनी परमेश्वर से याङदा रङला जा प्रभु येशू पिनबाला उबलक्षर तिनी याङसे धन्यवाद ल वाइको द परमेश्वर दा हालेलुया याङला क्रिसमस येशू ख्रिस्ट याङला गुङले फेबगबा याङला मासले फेबगबा दिन द डान्सी थे दिन द घोषणा लसी थे तमला ताङबा ताम्रे परमेश्वर द धन्यवाद पिन्दो बा हालेलुया परिवार दिक्सी प्रभुला महिमाला दोबा याङला दिम्मेमे नामसा याङला मिकादि दिक्सी परमेश्वरला आराधना दोबा परमेश्वरला जय जय गर्ला दोबा जम्मन बन्दा ग्रीन परमेश्वरला धन्यवाद ल वाइको दोबा हालेलुया याङसी गोदोब जामजा चुदेनिन येशू ख्रिस्ट साच्चै नभइन येशू ख्रिस्ट साच्चै याङला लागि फेबगाविन येशू ख्रिस्ट साच्चै याङला लागि शिवइन येशू ख्रिस्ट साच्चै याङला लागि शिवग्यामसी सोबइन बेबताम याङसी घोषणा ल दोबा हालेलुया थेलन लागि तिनी याङ द परमेश्वर से दाम मला थेलन लागि तिनी परमेश्वर से याङला जाति द दामन मला यदाब तिनी दोना याङला प्रभु येशू द विश्वास आलाबगा दिदा येशू राङला लागि नाबन मलाई बिसी याङसे थेन ल दोबा छु समय इन हालेलुया तदाबलामा क्रिसमस दाङबार ताला कि आता क्रिसमस सियाजाबार ताल कि आता बेबताम याङ कोलसी चाहिँ बकादे आइन याङ येशू ख्रिस्ट नाबकादे येशू ख्रिस्ट स्याबकादे येशू ख्रिस्टला छ्याम दसी छारजुने याङ गादे धारेम आयङ बकादे थेन लबर याङ ब्रदो हालेलुया गोढालो गादे जसरी येशू ख्रिस्ट जा नाबा इनमजिम येशू ख्रिस्ट जा बेथलेम बिगलारे मुमजिम है बिसी त्यारला वरी परिला मिकादे थेन लजी थेराङला सिन तिनी याङला छर छिमेकला मिकादे याङला खिमजेम गादे याङला हिल्सला मिकादे याङला जाति गादे द थेन लबा जिम्मेवारी तिनी याङ द परमेश्वर जे दोनमा मलाई हालेलुया त्यदा बालामा येशू साच्चन नभइन येशू साच्चन फेबकबिन चुतामजा याङसे थेन ल दोबा चुतामजा याङसे गोन ल दोबा आमेन बडो ताङबा समाचार त याङसे थेन ल दोला है जब चुराङबा समाचार याङ थेन लाला नि तब मिगादे तिक दला लोङला उदेक दला चमत्कार दला है दादे सुसमाचार थेन ला मिगादे ब्राङ मिगादे है लानन मिगादे जो सुसमाचार का थेन ला बरादा जो त भन्दला त रोकपला त बा है चोक चोरी घ्याम घ्याम ब्रामे कादे मिगादे त जो अब जर्दी याङला ngαν바 जुजाले गादे से चुङबा बंगबाला बा गेदङ गदला मुला तिक त जम थेन लोङसिन तेनी उदेक त सिन है उदेक त सिन जबराङसे परमेश्वरला सत्य समाचार भोरबन्नीला सत्यला तम प्रजारला बन्नला फेरि बाद विरोध का धाला सत्य तम धोरी सिगो है याङसे कादे चिया सियो तिलिगन गाया गरी युट्युबरी भिडियो के चियावन मुवा है याका ननाङगा सियो प्रजारला बन्नीमा तिम्रो धर्म परिवर्तन गर्ने धर्म प्रचार गर्न मिल्छ है धर्म पनि प्रचार गर्ने हो पुराण धर्म प्रचार लबरे आदा ब्रो याङसे जादारेम तिक्लो दौडी सब यो लाउ है मिसाइको मी पुङ्गो दारेम बिसी प्रचारला दौडी सिगो है चाचा मेरो स्वभाव मेरा मानसिक त विचारिन तर येशू ख्रिस्ट स्वर्गदूत का सुरे बडो ताङबा समाचार थेन लाउ आमेन सो जम्बलिङला रित जालिया बेसम
ताङबा सत्यला ताम सत्यला समाचार त पाङ्गी बिसम आधा बरो थेजा धर्मला बरे आधा बरो सिगो ला जम्बुलिगने है कोल्ची आबा साइबा जासी आमा साइबा थेराङमा सम्झारा बिसम बडो रमाइलो टिकटक भिडियो सबै रमाइलो दबा सिगो हैन सत्य ताम्जा याङसे जब प्रचार लाबन निलानी मिगाते उद्योग दला छक्का दला लोङला सिगो त्यता बेलामा याङसे जा यसो नाजिबे ताम्जा थिएन ल दबा चाहे मी सिसै सिकै चाहे सोसै सोकै चाहे थेरा थोबो सुकाकै चाहे थला ने सुकाकै याङ द चासोलो विषय यारे तर याङ द चासो चुजे खेन मला यीशु येल लागि नभइ हालेलुया याङसे पाङ दबा याङसे थिएन ल दबा याङसे न ल दबा आमेन त्यता बेलामा अनि याङला चासो चुइना नाइ यीशु त स्याप्ची येसी यीशु त स्याप दोला नाइ यीशुला शान्ति याङजी येसी यीशुला शान्ति याङ दोला याङसे पाङ दब ताम्जा चुइना त्यता बेलामा तिनी स्वर्गला परमेश्वर आफसे रंगला गिक्यन्जा प्रभु येशू ख्रिस्ट यांगला लागेर उपहार दुन्जे यांगला पापला लागेर पुइगाजी बिसम तिनी यांगसेनन परमेश्वरला राज्य लागेर यांगसे गेला दशर मला थे गेजा प्रभुला वचन थेन ल दबा हालेलुया प्रभुला सुसमाचार चाहे yang अनलाइन गेम तागै चाहे यांगला फेसबुक तागै गेम तागै चाहे yang जुम सेवा गेम तागै यांगला जातिगा दिदा यांगला मिगा दिदा थारबा बिनमा समजार यांगसे थेन ल दमला आमेन थारबा बिनमा थारबा बिचा पाक्यम फेबा स्वतन्त्र लाबा जम्बुलिङला बन्दाङ्गम स्वतन्त्र लाबिना थे फेसी फेबा समाचार छ यीशु ख्रिस्ट स्वयं हिन्न त्यता बेलामा तिनी याङसे घोनालाई सेनालाई यांगला जातिका दिदा yang क्रिसमस दाङबा आदङबा क्रिसमस चाड मानव लबा आलाबा तामले कोल्सी सेवा भन्दा येशू ख्रिस्टला जन्मदिनदा घोषणा लबन yang ब्राइ यांगला सत्य परमेश्वरले वचन थिएन लबन ब्राइ हालेलुया तिनी चु वचन जि चुन बाङमला त्यता बेलामा प्रभु येशू ख्रिस्ट जम्बुलिङले जम्मन जाति लागेर फेपगाबिना है प्रभुला महिमाला दब समय छु प्रभुला आराधना दब समय चोरी स्वर्गदूतका छिन परमेश्वरला सुसमाचार थिएन से वाइको मलाई विषम तिनी yang जा हालैना yang जम्बुलिङले मलाई गोठालो कादिसी परमेश्वरला सुसमाचार थिएन लबन मलाई गोठालो कादिसी यीशुला सत्य थार्बबिनमा समाचार थिएन लबन मलाई विषम yang तिनी हालैना yang से थिएन ल दोसेन मलाई गोठालो कादिसी जमन बन्द ग्रीन परमेश्वरला जय जयकारला वाइको बन लामन विषम yang सितिल द आगो सितिनी yang ताङदोबा हालेलुया येशू स्यापा मेगा चाहिँ ताङदोबा त्यता बेलामा पाउल प्रेरित बाङ्गे फिलिपीले किताबरी है एनिगादे ताङ्गो सदन ताङ्गो गाई दोषी बाङ्ला सदन ताङ्गो तिलदे विषम yang देन्स्याम येशू मुला आमेन रङ देन्स्याम येशू मुला त्यता yang ताङमा जातिका दिन बडो ताङबाला समजार बिछुरी पाङ मनुवा औ दिन ताङबा बडो आनन्दको सुसमाचार बेमलजुरी नै नेपाली च्याइसम यांगला तामाङ रेजा औ दिन ताङबा समाचार औ दिन ताङबा समाचार यांगमा मिगाजा ताङसी ब्रादोबा आमेन ताङसी ब्रादोबा हालेलुया yang ताङसी यांगला परमेश्वर द मैकोला दोबा ताङसी यांगला परमेश्वर द प्रशंसा फुल दोबा तिनी थेला लागेनी yang तिनी चुरी जुम सेवा संगले पोप्ता मला रांगनी जति जना तिनी चुरी पोप्ता सुजी रांगनी बेना त परमेश्वर से मलाम द सुगाई अन्चु बचन द चुरी थानमन है अझै गाई रांगनी द तुनबारी नेपाली घेरी नगाई पाङला तिनी प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ आज तपाईं र मेरो बेसमा आज तपाईं र मेरो लागि आउनु भएको कुरा चाहिँ साँचो हो र सत्य हो यो सत्य कुरालाई चाहिँ हामी लुकाउन सक्दैन यो चाहिँ प्रचार गरिनु पर्छ है येशू ख्रिस्टको जन्मको समयमा स्वर्गदूतहरूले पनि सुनाए गोठालाहरूलाई नम्बर 1 मा येशू आउनु भएको कुरा चाहिँ स्वर्गदूतले सुनाएको छ अनि दोस्रोमा स्वर्गदूतले प्रभुको आराधना गरेको छ यहाँ स्वर्गमा परमेश्वरको परम धाममा महिमा होस् जय जयकार होस् भनेको छ त्यहाँ अनि जब स्वर्गदूतले सुनाए स्वर्गदूतले धन्यवाद दिए त्यसपछि गोठालोहरूले त्यो कुरा थाहा भएर हेर्न गए गोठालोले पनि देखे त्यसपछि गोठालोहरूले पनि त्यो कुरा अरूलाई सुनाए र परमेश्वरको साँचो कुरा देखेर गोठालोहरूले परमेश्वरको महिमा र आराधना गरे हालेलुया परमेश्वरलाई जय जयकार गरे त्यता बेलामा तिनी yang हालैना है तिनी गोठालो कादेशी थेबा समाचार थेन लाबा मिगादे अनि प्रशंसा परमेश्वरला थे वचन गा तिनी yang ला गुग्ने दोगाजी तिनी yang रङमा पापीला लागेनी yang रङमा गे आखेलमा मिला लागेनी प्रभु येशू चु जम्बुलिङले फेपका मुला चु बडो ताङमा ताङबा ताङदोबा तामिन्न त्यता बेलामा yang क्रिसमस दाङबारे ताला आधा है क्रिसमस मनाउ या नमनाउने यो कुरामा अल्झेर बस्ने जातिहरु होइन प्रभुको वचनमा स्वर्गदूतले भने बडो आनन्दको समाचार सुनाउँछ जो दाउदको शहरमा जन्मेको छ है जो चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ
त्यो चाहिँ सबै मानिसको लागि हो भनेको छ। आज आनन्द पाएकोहरू चाहिँ आनन्दका साथ एउटाले अर्कालाई आनन्द उत्साह दिँदै हामी रमाउनु पर्दछ। आमेन। खुसी हुनु पर्दछ अनि सुनाउनु पर्छ। आज हालेलुया। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईको लागि जन्मेको हो भनिकन हाम्रो बाँकी मानिसहरूलाई, नेपाली जातिहरूलाई अब हामी सुनाउनु पर्छ। क्रिसमस चाहिँ म जहिले पनि त्यही भन्छु, क्रिसमस मजाले खाने र पिउने र मनाएर बस्ने मात्र होइन, क्रिसमस चाहिँ सुनाउने हो। त्यसकारण सुनाउनु पर्छ हामीले। आमेन। क्रिसमस सुनाउने हो। हालेलुया। म चाहिँ यही भन्दछु। त्यो कारणले परमेश्वरले दिनुभएको त्यो महान तपाईँ र मेरो पापको उद्धारको लागि दिनुभएको उपहारको लागि आज तपाईँ मैले धन्यवाद दिने समय हो यो। हालेलुया। क्रिसमस चाहिँ धन्यवाद दिने समय, एउटाले अर्कालाई आनन्द बाँड्ने समय, आनन्द शेर है गिसिए अर्को त उत्साह बिनमा समय होइन। त्यो तपाईँलामा रङ्नी दङ्गे चुन उत्साह धन्न रङ्नीला गुङ्री याङला कुङ्री येशू ख्रीष्ट फेफगाबिन त्यो सत्य समाचार चाहिँ याङ थिएन लदोबा हरेक जाति दा गुङ्री दोन लदोबा। आमेन। हालेलुया। तिनी याङला गुङ्री ताङबा समाचार मोबाइलमा याङ ताङ दोसेल मलाई। हालेलुया। बडो आनन्दको समाचार बोक्ने मानिसहरू चाहिँ सधैँ आनन्द हुनुपर्छ। अरूले चाहिँ जेसुकै बनोस्, हामी त्यो विषयमा हामी अल्झिने छैनौँ। हामी त्यो कुरामा लुकेर के अरे अल्झिएर बस्ने छैनौँ। आमेन। हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ हामी हृदयबाट धन्यवाद दिनु पर्दछ। हालेलुया। ल राङ्नी भेनादन परमेश्वर चाहिँ मलमदन सुगाई हुन्छ। जयमसी रसु तिनीलाई बचान दुई चुरिन गाई जिन्न लवन धारेम हाङ्नी बेनदामै स्वागत लाला है। हालेलुया। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको साँच्चै ख्रीष्ट येशूको बडो यो जन्म उत्सव, जन्म महोत्सवको